Shnong Jong Shillong North Constituency kiba kynthup Mawkhar Wahiingdoh Riatsamthiah Umsohsun Mission Compound thabru hynne arpu tarik nailur aharja arpo leit iakynduh Deputy Commisionner East Khasi Hills District Isawanda laloo pynpaw jingsngew Iahap jingleh home quarantine na jingshong slung hayem pang COVID-19 laban iba case di bolong positif kat bala dan sumar dan kaban sumar be jaka berabu di sokar di hospital ni institution yang sokar abar kamat bolong bala dan gini ke positif cases beka tip beginan kaban tip kloy sekirang bak Shnong kita diberi besong Shnong Jong but jingtip kan wan be tek tang orang bak Shnong umdei siwe ki pada orang bak Shnong sendek ke badan kam alor di kita balai galong ye keren ru sepang kata ka cekah jeng piludi apa parik bak sarkar kamut mansna ka mall hadin huntin pande ko mansna na ka pak singi sokmen menyo snow baka sarkar kan snai ka ka pak ndengin adu baka pak sedang dengan tip katakan long bisyan em ni ajing mut ru lada ka sarkar ka kela jing mut ada kamsna da kapak minum sotona bagan sna da goi pan ni ajing mut bala da kamla sna da kapak ya kamol tingim ni me ha jing mut ra mo na kaliang jing gelempung ni ajing mut ya sarkar lemba ka tukal resolution ge jing bengilalong aga meeting ge jing gelempung ba hakte jakahi ansnano Daka outpatient department, jaka ai dawai jeng civil hospital extension, nang beri inyo benuan bensin dawai nang tu, ben pintu naik jeng kapnya abreu hakati hospital keberim. Bagi tak outpatient department bagi temai begin cina, kendon kambandon di testing facility, di belong up to date, but kajuk ke pemerintah. Yang jatuh semua itu sokar ketan, mereka juga polri lah orang ini bah. Inang kaban pensiun lihat di Shnong Jong bakin semua bahan tiang siu ini kejingpang cuma kalau long penuh kejingpang ke bawah tunggu kejingpang ke hiu di breu ba nakaliang ke jongi ila kerpat ini bengin iakynduh di breu penting suatu iki ban ai kita ke pensiun iki ne ke confidence building measures ba ada don yang di babiang in sumar hingi lagi jong di bahayeng haki ying jong nomar baka sarkar mentak kelak pemnak siu menpediang nomar kat nang ya kisni kumut inong pang kinang kir